Ia patalo fatu le pa ia male malo le tātou atunu leo whaafonga male au mai moa. Lo fo yaso tātou te le whenua ai whaafitai ua au dia ma fwili nei vai tau. Ia ua mau fwili nei lao ma waisia noa whaawawa ia talanoanga pe ona iei fo isia tātou talanoanga. Salo le te muli ni tātou whelo ia. Ia pol masina o te sema o le tausanga ni tōna i tunei leo tātou au dia le masina lona whao nei tausanga savalia a pelila. Ia, ai masara pe o whao punga wai le tātou watunu. Ia o mata aupu si matu. Ia pe o le whao punga wai le whai leo penga o pili. O leo penga e tautau ai whangota. Ia, se ilonga e nisi o me tupu. Ia, mtoi whao wau leo le tātou, wha moe ma le tātou taranonga. I nei lai tu aso, ia, e fo inisi o me tupu o lo utulai mai. Salua sila fia maua le tātou watunu i tala whea vea i fhoi o penga o sota inga o li poti lunga o walesi whaasalau o newspaper le tio ma televise ai mei se o penga o sota inga ia o le ala leo wa la ngai fhoi ia le nei o kalame whaapitoa o le whauwina o talanoanga o lo afia iniso mta ukuta ua o lo afia il tātou watunu ia o la umalo whaalo ngia lava pe on tu wail nei pol kalame ia o le sunga le apali i pa noa tā vita moala pe ona silafia ia o le taʻitaʻi fono lea o le whaaputunga tupe mo le lumana i manuia o le tātou atunu o tangata Samoa le nupi whā. Mai fia ua maula nei awanoa e toi whaawau ai fo'i le talanoanga i nisi o mta upu e pe ona tula i mai nei vai tau e pe ua lamatia ai le malu puipuia ai mai se ai o le sila le tātou atunu ma le talitunuina o le whaaputunga tupe mo le lumana i manuia o tātou tangata le nupi whā. Ia, o nei awanoa e whaawhelo e atu la sunga pari, malo soifua? Malo lange mba lau fionga pota wha apulu. Aftai fo le tae o tātou whilo o whai fo si e lewa. Ia, o lewa ele. O na tāle toi whilo. Ia e alta tununga ai e lawa ni mea mina umia ma tauna wha malama. Ia malama le atunu. Ia, ona wha pena leo na wheo o lo mauta. Awa o le mele ma se ni whai e to ina hoi aso e tatono le tatonu. Alu a o iese me wafia i tono le o le alalfanga. E o tu la fale a whea le mauta o le ri. O le o lo ave i le falo. Ona ole fa soa i ele me o tupu. Mari. Ia aile i foi se fa i un ale no. Ia o melana o ale no va fea lo morta. Ua pe o ele e te tu matangiolo. E fai ma fofonga ta moli o mato. Ile atuno ona o sesio mata upu afia. Ia whaftai leo le mato ngā luenga e awa noa lava. Ai mai se foi pe o le silsila mai le atu. Ia tā whaasoa foi o tuana. Nei o le ngā luenga le al tātou televise ia ma le wale sipasa lau foi. Ngā luenga e tautua le atu mai whaamalama. Ia pe o le ia tā whilo inga i masina o tuana ia ma le tausanga o tuana. Ia o le whaamalama lau ta upuina ia ta oto i langa tonu ma ta oto ngoi. Tūlanga taun ta oto im ta upolo o whengai male. Ai mai se lava o lo tala o lo pisa i nei whea pe wa fia ai le tātou whaputunga tupe nupi wha. A pulu i oe ia e wau tapu fua i lo suafa. Si whaia tua sa utala e whaatalo fwa i le tunu. Ia, sango ia. Lea ngai whainga tā le tapu ai ngā malu le tunu e mai se le au ma malu le malu. Ia e mai se fo ia le tapu ai ngā tupu matamali. Whale o polo. Ia, le lau tele re tātou atunu. Le anga o le whaala pitonga le nei. O le whaala pitonga e toa i ele atunu. Māriela. Pau leo le whaala pitonga e tasi ma le lua biliona. Tāla. O loo mātou vai. O le mela lea e au aina o. O le fo e to se whaiva e tapo ia. E manuia. Māria. A saule se whaiva. E tapa lava i le whaamanianga au auna le atua.
ia e mai se ia tula tole ole no le ai o te whawhetai atu ai o le ua maua le awa no tiri o nista mata sa mātou whila ewe mai o hawhea e o le ai toi sa ua iru o whatu o fefe ia ai le fefe se tangata e tala noa i se mea moni le a whaatalo whatu le pa iai o le whaafonga tupu mai ia ta mali i mawhailaunga malosi le nuu ia whapea ia tina mata maitai ia talofa whaatalofa atu le tai o le alofa o le atua ia malot soifua patalofa atu i lau sunga pali whaftai mo le amno ta e pe o le matunga luenga o le atu o le amno ia batu foi sili na ia o le mea pito sili ta o le malamalama whamamalama ia mai le mea tonu o lo ta o toi ai me sili nei vai tau le ngata o le sao ia o le tele foi o tala whea bea e ono lamati ai le sao mane mu lamati ai le tau le leia e le ngata o le paputunga tupe ia ai pe o i la tau foi o lo tutu i ai tuua inga e me se o whai tionga o lo tulai mai ia la tanga ia la limtau o le ua ta oto mai ia le tulanga fo lo ia isi tasi o paanga ale nupi wha lau ta ua ia le kalesia le o le sistek le e kalesia tuto tasi le le asfitu sile fia le atu e le lo ia ia tustusinga nisi fo i o whai tionga matala fo lo whea bai e whaasangasanga le mata upu le a mai se o lo whaasanga tonu mai lawa i la sunga pali o le teitei fono o le nupi wha e o sa tia i malawa fionga pe e se pe e le o tonu i ale tu ina atu o le vai ngā tupe o lo no ina atu i le whalapo tonga e mai se o le kalesia le pe ne wha malama mai na mta upu le o lo whaafonga le tatu atu Naftai a pulu on taiwa tu tonu fesili ona o le matau pule o ta uai le kalesia malu o le sistek ona ua au mai ai ma le afianga o le nupi wha ia e mai seilo nei tangata e momona o whanoinoi atu i lau susunga le taitai a alai moana wili papu ai se e mai se le mamalu o le kalesia o le sistek ona a o se whamatalanga e winga le mata upu o lo ua fesilingia mata uai i le nupi wha e sala i nau. Pea ona sa noa i le sunga i a apu. A le malamalama se matau. Ia o ina e tupu o le nunu. Ia ona tua ina se se ai lea e le ngata i a te au o le taitei fono. O le whai ngā malo ma le nupi wha e ona tangata. O tangata o loo whai sao whanga a le atu nuu atoa. O le mela leo o umanatu ai. Leanga se tau ona wha malama le no ngā tupe lea ua sao noa iei nisi e o te wha malulu atu. Wha atanga mai au leanga i lalo le tūla fono o meneo o no ngā tupe. I le te tau ona o wha lau iloina. Ai ona ua sātia le maa ave le fua. Ia i la tau e le malama ma le tau whaaleanga e te tau ona o whaasao inai. Mo le puipuinga e le ngata le puipuinga o le nupi wha o le malo ma le au whaisao whanga. Ai maise le tātou whainga pāanga. O le whainga pāanga le nupi wha e ala e le nonga tupe le ua tā ua e nisi o le vaenga lea. O le fia whaise whamtalanga, ina ia malama. Ai oa ni tuuloi, awa a tātou tuuloi ina lo le mita upu e le tali iai. Ona manatu lo le i o le au whai news se le whai mai. O ia sa o la le mea lena mātou whai atua. I o le tali atu nā male nganga whaalo. I la tā whaasolo ina ia manino ma io le leilum tā upu lo tā talanoina. Na tātala no mo fo i isim ta upu i le pitola aula bal nupi wha.
e te tau ona sila pe mata e ngafatia e se tasi e talasanga atu mo se nonga tupe. E me whai ona ngafatia le tau a peina mai pe malu fo'i le tupe la atu ina atu e le nupi wha i se paanga e talasanga mai. O le ato nua le ftuna ingana iai i le sila nupi wha na whaatua ina ai matalia le talasanga a le kalesia lea pari. Tau ona malama le atu nu i whainga whaavai. O whainga whaavai ma le tūla fono. E lua matau i lalo le tūla fono na nupi wha. O na whai lola ia o whainga whaavai. I lalo le tūla fono le nupi wha o lo o whaatanga inai. O na no atu tupe i le mamalu o le atunu. Po o hai lava. O whainga whaavai le nupi wha. So se tasi rawa. E le tulia na o e whai sao whanga i le nupi wha. E lua i toa i ngā no ngā tupe o loo whaatanga ina i lalo le tūla fono. O loo vaia e le komiti whaafoe ma le pūlenga le nupi wha. No ngā tupe mua. O le alua toe whai sao whanga. No mai le vaenga o lana sao whanga. Ai wha mau i lana sao whanga. O no ngā tupe na o le au whai sao whanga lava. E ma whai ana no ai. Ai wha o ngā la tau tupe. Pāleni. E wha mawai, security. E a ona tongi mai lea i lalo la tō. Wa le whai ngā luenga. O le si toi ngā no ngā tupe, e ta o mo investments. O investments, me o tupe e whai ngā luenga i e le leipolo keti. E toi maua mai e le tupe maua ale nupi wha. Wa o nā le source e maua mai e tupe e maua le dividend. O le vaenga na, o le alai pa u i le au lotu na nei. O le whaatanga ina i le tūla fono. O le mea tāua na e tau ni whaafonga mai o tau lea e o ma whaaleanga i le nupi wha, ma te fono, ma mātou nei. O le whasiri, o whaatanga ina e le tūla fono a le nupi wha. O le tali, i oe. Ok? O na whau rola i ele fala tonga po le komiti whaafoe o whainga whaavai. Policies. What are the lending policies? E lima taita ina ai i ano no ngā tupene. Tato o pe turi i le long le o ta uai le tau wha malamalama. O lai whaatanga le tūla fono. Whai mai long le whainga whaavai. E tolu vai ngā sira i le komiti whaafoe. Mua, ia lava mea tō tino e wha mau ai se no ngā tupe. That is the primary requirement. E mana o mia ai le tilo le komiti whaafoe po le pūlenga. I le long ni nā tō le tupe i so se tas. Peila o le kalesia. Rona lua. O le ngawhatia. E la tau e ona le no ngā tupe. Ia la tau tupe maua. E to tongi aile no ngā tupe. O le matua taua. E iai le alanga upu wha Peretania e whai so o lawa e mātou ne o malamalama i meka o investment. Whai mai. Profitability and cash flow, good cash flow, is the best form of security. E te le tau tapa i lau i le meto tino e whao ngai te tongi ele e tālafu. Pe ama whai ona te tongi ele e tālafu. Lona tolu. O le anga waa mai teimi ua tuanai. Pe sa no tupe mua le sa iai. Le tali pele lei pele ama. Tolu a criteria le to te whaafonga mai. Le anga o lea tua ina. E pei e fōlinga e whaasori tū la fono. Toi se le whainga o le nonga tupe lewa o mai ele sui lea e o iesa o whaamtalanga. O le tali. Se lau pasene le comply. O le e kale sia le nei. I mea tau nonga tupe pe o na mana o mia i lalo. O le tū la fono, ma whainga whawai.
Ya, tato wola le security. Samo. Tasi lea client paanga ale nupi fa ua tele tausanga. Ua faisao i tupe o loo maua mai pasene lea e whaano lea no noa tu e tupe. O le lako security leo tatu tala no langa leo wā ngia i tonu o le tusin le. Se $10 miliona. E whawhewhea o na wha maulu se $10 miliona. Lea e tau te sila atu i le tusi le letter of offer leo o. Whasa lau lungo le illegally. E whauai whatawai le hotel. Lai vai tele. O le hotel. O se tasi o li minsta saile HRPP o te le ta uminatu. A whaila initial HRPP o le whaiti o le merea. Te le whisosoani a le ka le sia nei i le tau te tongi ina o le aitala fora nata mali. Leanga o le whale lea. O le hotel le whaanga ele long lea. Na whatau mai le tamali ina o te le ta o le ingoa. Leanga iai a tangata e tongtongi maa mai. A whaupopo le meto tino le ka le sia le ua loka i le aitala fune. E se $2 miliona le value o le hotel la. E lua eka whatasi ei ma improvements. O lo iai. Security na e first mortgage pe mortgage mua i le nupi wha. E iai se si security. Ioi. Si le fia le kale e tangata i e whaitio. Le fale sa le tu i a pia. Taulang. Whafsa nga ai ma Bluebird ma Rudy Ott. I le si tu. O le ale value o le whanuana na. Lua se $10 miliona. Whamole mole lau sunga le taitai. Wa o ta ua nei mea leanga i le ua una ta ua i le whapeo. Nofu sau wha malama. A ia malama e o lo tua. Ina ai tātou. Pena le lei, pena tu whatu la whanoina le watunga ele nupi wha o le nonga tupe lea. Wha popo whatasi le value o security lea e first mortgage. O lea e wha mau i le nupi wha. Tolu se $5 miliona. Tolu se $5 miliona. Fua mai lai o tau lea o maasani le whainga o mene o loms. O le ai tā lafu lea ua whaari le wanga le lunga. E se $10 miliona. A alu le ai tā lafu lea ai leti tongia. E le ai ma se sene pala. E le ma whai o na recover mai i to tonu o le nonga tupe lea. Ai se a. Se $10 miliona le long. Ai tolu se $5 miliona. Ia le security. Mea tō tino ia. O la la solo ia. E soli tu la fono le fai unga na fai e le komiti fa foi ma le pulenga. Fa masino o esamo. Umman tato foi mai le security. No nga tupe. Malona tongina. Fa miliona le si sata tano nomo mo le kalesia. Mo le tau le leia o le kalesia le wo fai atuai. Ele o se client a fai nei se lato no ngā tupe wha mole. Whatever le maftanga le. Whatever le maftanga ma le whai ngā pa anga lupi wha ma le client le nei. Wha miliona. Umana te tongi le i tai atoa le taimi e wha ngata i le ai tālafu. Te le ma meo tupe na maua mai ai e ala mai le turui. La so wha fonga iai. O le kale sia lea. O lea e te tongi. O lea whangoto o langa mai lunga pe eise arias pe lea. Leanga lea woto o langa lea o mai e lunga. Pe tasi nam ta upule langa mai wha pe leile arias au. O te le alo le lea tele niu. E iai. Au te le popole iai. E le wha pe o te le popole iai. E iai mafua anga te tau. Ua uma o na talo sanga mai le kale sia.
toi titia uma le latou whaamasinonga le e whai ma i. O le latou wa whaalave lave whaaloto i whale. O lo whai ele latou tu latou whaamasinonga. Mai ele tali tonunga lupi wha. O lo loka i nā tupe le kālesia. O la latou i eila wanoa. Pei o na tau whaafafonga wa sao no le taitai. E le uma le tau sanga nei. Ua uma o na totongi le no ngā tupe. Ia, o le sao no ngana a le taitai. A o le mea o te fia avatua. E le o se mea fau se arrears. E iai i tangata no tupe. E alu ate u whale tonu. O na atu le nupi wha e whai mai wha mole pānoa. E sila ane. I au mai sina te mi se i mana wala i titia. I langa iei nai mea. E tu uawa no le nupi wha. Aewa ai le nupi wha. A whai e watu lea manoa me ta o le grace period. A le sila tu ele ai se a whaina i le security. Le se mea whaina. Sale sau statement a o tu le tūlanga le ngā i ngā la whai. E ne pui ai le ngō le tau le leo le o le swafo le nupi wha lau sunga pali. A pe o le sea tūlanga leo lo a mai pēa me se voi li poti a leo whasa lauma leo tustala. Pe o le toi fo ia i le whinaunga o le nai e mo mua i le vāma leo whaingalu. Pe o te le nei tupe o tu inatu. Ai mai se i lalo lau te ingo o le te whono. Te le msole o rata il fitu 10 miliona o tu inatu o no ngā tupe. A le te sauno, e le so ona tu o i tua o lai fua pe ma whai ona toi te tongi mai. Whanai toi sauno i tu langa lea wha toi a mai ai le la ngālu mta upule le kālesia le. Pāwhita ia pū. Lau e sauno tonua. E lua komisi sua na sua ina haia. E tua ina i fwoi le veile long nei. O le komisi sua na fai momoa. O le komiti whaafoe e tusa malana tu la fono. Na o walu ese suspenda o mole tolu masina. Ai fai le sua na ale komiti whaafoe. O le ala talan tato mo. Le ai ma se soli tu la fono ale tai fono. Toe uma toe whaatonu lesis komisi sua. E sua lalo le meta o le Public Bodies Act. O whainga lau tele e waaia e lalo ele official tupe. Pe iaini whainga whaavae lau tele. Na solia ele tai fono. O lala talina maua. Ana whaapea e maunia tala ia whai mai eile ia le vaenga lea. I so suenga ia. Whanu o te leto e sao whaile no whaale ne. O le talina ua watu. Tato wola ia i le mele te sau no mai i le ono se 7 miliona. E iwa masina na o sa vali e te tonu e avea u matai fono. Ai alu i tua i a tupe nei. O te leto e tau talatu i whainga whaavai. E pe o le fina ngalo voi leo la tau nei. O te le sale tau na. Lea me o te le lea tupe. Ai o sefe le tupe pele. Wha mole. O le awala e maua mai ai a dividends ia tupe ia e toi tufa atu le au whaisau whanga. O le whaafai ngā luenga o tupe. A ave nei le ono 7 miliona le e tu ui to tonu o le fixed deposit a le bank. E laki pe au i se 3%. I le teimene nei o te lele liquidity le i kokongu o le economy. Ave matou tupe e teu whaafai leo. Ngā le lua te si ma le 5%. Aia i le whainga lea. E amata mai le ono e o i le se 10%. Ai fua le pasene ave i le nonga tupe. I lona le lei i whainga whaavai. Security, serviceability, ma le lei o low history, low borrowing. Lea lau whai atu le mele, aunga iai le mele te fisiri mai ai. Na o mai nei, langa o tangata nei o leana, na o langi luma o le media. Wa te le nei tupe ua whaahalu e pānoa, o a iwa masina ave te tono o whaalu le tunu. Tu sa lau a whaasea mai. La mo tu ave ai nā tupe no le tunu. O le tali.
O lai fai tu sa mare tu la fono. O aina fai atalana. O le tai o le tuangai. Mai. Ma le fai lau tusi le tarpipi. O te reta ua tua ingoa. Po aina fai lau tusi. Na lau vivilu mo fai mai. Te tau na tuli le tai fono. O te le nei tupe na ave tua. O le awala e pēna o fai atua e mau ai ia dividend. Po o tupe ia tu fatu tau sanga uma. Whawhainga lunga tupe le ia maua le. Whawhanga mai la o tau. Na vina mai o tau au visawhanga. Whamole lau whiunga te whono. E le maua sina fisosani mo pilio ha onga nei a januari. Ai mana tua lau whiunga. E le i uma ia e tau sanga whaare tupe. Tua uma nei a iulai. E tau sanga nei. Lau peile. Fai no le fono ma o tala no e minista. O le a o le poa de sila pe maua se fa ma venga ma tu fatu te vaenga o le divid le fo watu a fai le divid. Ia yu lai po au kusol tau sanga le. Ma tu mai lo fai accounts. Sila le tupe maua na amata mai ia yu lai le tau sanga le tene e o mai a te sema ono masina. E fa tino ele mele e tau te tala langa mai ai. Na whawhewhea na pei au le whapasene. Whapasene, cash pei au. O se teimi mua le nei le record anu piwha. Na to tongia i tua se whapasene e tuu atu le au whaisawhanga mo le mea na talo sanga mai ai. O le are au whainga o le whapasene o le tupe maua anu piwha i ana whasilinga i ana tupe i e whawhainga luenga. Whapasene is equal to 43 million. Fase furutolu miliona lena tu fatu le au whaisawhanga. I le whapasene mole ono masina. A uma nei le sulua masina. Ona whai atolo le iwa pasene. To ese le whapasene. A whai atu aio i le iwa pasene. I le mea masani. Ona to e credit leo o tangata. O account tangata. I lesi 5%. E lona winga. Po se 5 miliona foi. E toi credit ai to account. I le to enfento e watu iau to. Leanga o le ua pay out. E te tau ona whaatu pula ia to paleni. Se i o fo e tau sanga fo. Ia no fo pe o tu na te me fa se mai le minsta. E fa CCTV te mo januari. Au a pidio haonga. Le ua to fa fonga. E fa fefea ona maua le dividend po o le tufanga le watu ia o tau au whaisawhanga. E maua pe a le lei ia nononga tupe ma le investing o tupe. Le ono so fulu fitu miliona le na au mai. Le to te tai. E uma le taimi pe luas futau sanga. E toi whanau whaalua mai. Lo pe o le fitsi fulu le valus fulu miliona le interest. E maua mai le ono sulfit e whalua ina, pe whatru ina. O le tali o lau fesiri. Ia, whai mai lau fio. O le whase fulu tolu miliona le na whai, le na tufat mei. O le tali le na. I pe o le pupu o le whamutalang. O le tau, o le ngā luenga na lupiwha. O le whawhainga luenga o tupe, teu whawhainga. O le mandate na lupiwha, e mese ngā luenga le tau te whainga. E le tau mai tau watu, le watu ai tua le ona sul fitu miliona le tu inatu fa no ngā tupe ina ia ta vale ma tupu ele tupe mo e lei ma se meo se lo sauna a le ona fa ngā luenga tupe i projects le tai pela o sistek le tu complain mai ai ele maua se iwa ma se le ma sanina tu fa la fa ya tu le si vaenga le tauna si le fia le tunu ona e te le i o le sosani mole tamao a inga o Samoa. Samoa leanga o lo wa o ina o mea tau tamao a inga economics. Te roi si le fia o te uleo masani le mta upul neo le economics. A e tala noa loa i le spending expenditures a le whainga malo i le economy o ina e whatupu inai le tamau ainga.
Le lau tatou talanoa nei le fast food 3 miliona le na pay out cash at one spot, when one shot. O le ale me tupu le fast food 3 miliona le. Alatu i whaatau mai e le mea lea, tangata uma whaatau mai le whalaloa. Tu i e le whalaloa lana markup, to tu i e lunga langa GST, to e whaasolo atu alu lesi, to invest, to e latu, to e lenda koe ele bank. O le mea na e tau, o le multiplier effect. O le wahola le tamau ainga. E ese mai le manuia o le au whaisao whanga. O oe la le te whai tio, e te leilo se mekau economics. Leo o whai te sawa, na le pau ale mea na e talutala mai e, o le whaaleanga o le nupi wha, whaaleanga malu tangata, e te le mawhaia, e tau tala ngā luenga. Leo o whai tia oe, e o atu le selau miliona, a whaila le multiplier effect, e le masani o na work out au economist, e lua pe tolu. Whaatele la le multiplier effect i le fase fulu 3 miliona. O le hale me tu lai mai pe a uma le tausanga le ta'awilinga o le tupe lea. E se lau mona tupu miliona le tupe ua whaasau, ua whaatupula ia i to tonu o le economy po le tamau ainga. E ese mai ai i le manui o le au whaisau whanga le tātou te tala noi, o oe nā le te whai tio ai te le malamalama, wha alongo le mai, le anga i le i wā le tangata i e sau whai i le poa, ma le pulenga lupi wha. Na ave le malo, e malamalama i mea ia me tau tupe, ai a whai o le ala ngā luenga nai whai, tailo, pe au tau whalongo o e te whai nifo. E se ale whai nau nifo ia, e se le whaalunga o tupe, iri au mai le tulou wa ele mai le fai ni foi fai enu mo le economy le tala no atuai ia mo falo la e pel tulanga na le tau man tua par ai pe ana o el tato economist le esel mena ya o le tau man tua esa ya o kana ta ai pel telo tato economist le ia le sa ia te mo tu na ima le ia te mine pe ese Australia New Zealand pe le se senga le silsila tulanga ia e tutusa umai universite o te le whapea tu a mela o noa o ngai kāngaka o tu la e pana o ngai New Zealand e tutusa uma o mata upu hoi la ya o i kāngaka i le mena o iai o mata upu hoi na ya o i Fiji a o New Zealand. One difference is pe whape whea o na whao ngā e le tangata le poto le ua na maua application o le knowledge le o te tala noa atuai. A fai o ele te fai nifo le te tong complain le melna. I le ma fai na sau le fai nifo e fai le mea lea. Na o tangata na o oina i mea kau economics, mea kau finance. E tu tusa uma universite o te le rundowninga. I le whape o le leika nata le anga New Zealand o Australia. It's how you use the knowledge you gain and the opportunity ngā matu le malo e te alua e a onga i fafo. Ma e fo'i mai, ma whao ngā lelei, i ai loto mai i mea ia, e tati tala noa i le so. Alo, whaktai, tā whai mele na tam tau. Peo leo tai tūla i mea, am tau pui sa tātana no mo moe fo i teimi le sa whaina, i lau sunga pali i le, so su enga. O mea i o mata upu, ma wha matalanga i patino, i le nupi wha. A leo ua mama i tua, leo pui sa i ele tūlanga lea i wha peo o le komiti a le palemene lea nanga i ai wha matalanga o nono ngā tupe nei ale anisi o paanga i ale nupi wha. A leo fōtou tūlai mai na mata upu lea, peo leo whaasalau le loan agreement, le malienga le sa i le wāla nupi wha ma le kālesia le. Peo o mea e patino i le nupi wha ma le client. Paftai apulu. Sa umawhawhaua peo te sau e whaile por kalamene nei, e o walofa i le whainga paanga nupi wha ma le kālesia. Ona pea no fe tasi ne ka le sia nga ile nupi fa e mo mai tu pe e fa ko dividends ole tu langa ia o te fa no o la wa ia sila la o nga ole tu sila ole letter of offer al nupi fa na ave ile ka le sia ina o approve le la tolo
e confidential na le nupi fa ma le sistek po sesi lava e fa sale tu la fono o le la fi sai di poi na liki ai me nei i le pepa e soli tu la fono wa tau fa leanga e confidential o vaenga la ia o teiloa o le o ele su enga ale komiti fa foi ma le atu le fam sinonga e tatau ona sa idia po ai na liki ele tu sile nei o le letter of offer le na avel lupi fa ile sister na ole sister ka man lupi fa a walu ne tangata o manatu ai o poto wa ule o poto o mo me ye tau na fa le ngai ma le ta o tu le tu e vale pa no e vale no pifa a le we loi ilo poto sa uni mai o la ta tu fitau ele te tau na avea information nei tua anga le o wa afia le tamali anga ole e kale sio ai se to mata o puia to te misai ma le sistek pe e te sistek po ia sa o fa le anga mai o pa to te le fia fa longo to fusu anga nai fai o pe o to tangata lo tu male fai fe au e fa mai a ole ave eseo information e lua sos o te lo it's either ole au fai ngā luenga lupi fa po ole e kale sia ale sistek o fe mo ai ia le meta upuni ole fa masinonga wa ole la su ne tangata ia na tu ole mo wai lunga i ona fasile le fento mo wai a le tal o mai ole a fai se fo fonga ya joy tena no le mai o pai mala fai le fai ngalonga lupi fa na au mai ia te au tusi ole a nga na le ta fa tal no ngal a fai o to fia ta to mama to e ave au na le tu no fai la ngalo ngai ya meton au e te alufua e fai le mea tau politiki pe a fai nai o to mele le o tuanga pe mele o information sia wali tua mele fa ingo lo mata o mele kalesia very 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 dangerous very defamatory o leo sa no mal tai o le kalesia o le asu e ia male nupi fa sia sa ili le mi tonu po ai na ave mata o pui sia lo talia te che o miten o le poto man tua e fo ia ma le sa lo te mo mon ta o pule ten fo le sa so ina lo suma pari o le te man tua na e fo tu la o ile pa o le nupi fa ma le o fa ngalo ina ia pui a fam talanga e sai ni mon mele ta o le declaration of secrecy or confidentiality. Confidentiality. La lai mau tu al tu langa na lono winga tau no la tu pui i fam talanga. O le mafuanga na so se tangata fai ngā luenga nupi fa. E saingi langa declaration of secrecy po le saingi la confidentiality agreement. Aua ne i ona releasinga se information mai le nupi fa nga i tangata i tua. Po lona ainga, po lona to'olua. E sa. E mo lia le tu la fon. A leo wali ali mai. These are properties ale nupi fa. A le teimea au tele mele o le sistek, o la vogo own le sistek. Lona winga, sistek and nupi fa have the right to take the matter to court. Ia tau fia e le polo kiki le anga lea, wa ta vili nei te tonu o le nupi fa. Wa umana o tala noa lau whaingalo. Sa uni, a fai o e maua bo e a fia i me tau pulne wa umana fai le suenga ma umana fa mam na ma foi le foi nga lenga a ese meto te le malia i le komiti fa foi ma le CEO e tasi alto o wala e tau te o i le pulesili o ina fa mam la mai a manatu le pulesili e tau no o tu le komiti fa foi ona matu le komiti fa foi ele ma fai nga overstepping le komiti fa foi ma no pifa na e al sa ole il pinista o le mea la vai tau nei ai a fai to te o fa pena leo fai o fai il ministero ni
na longo mai ele fianga le minista ele tamai tai pule wa ia le tangata o le nupi fa wa luatu complain that family anga me o lo tia so na fai ele pule ma se telefono le la na fa sino mai ai e sau I la o si le fia le minista langa ia awala me there is a process so e tu la sa o la na fai tio ele o tau fia le ia tau na tangata ai lo se me fai au pe se me fai el pulenga fesili ia ona fai le ia le fai uma ai le o le alu oso lungo le pa mena ta o le oso pa oso lungo le pa oso o le mista fala velave fo inga lunga le mista au le manino le tu la fono le nupi fa e ta ina ai ia le fai inga lunga au ne I o to tupu mai le mele au ne to tupu mai le ta tau to tupu ole tala le malanga falo ya ma lo fa tai te lo te le na ma ape ma mai ta po fo I pe on ta tong fai fa mal malam a me se fa fonga me lo fai sa fanga ma le ta tu tnu pali ai pe ole tau no unga me umane ole wa sa mo ya la ua a mai le fina ngalo le kalesia ole a fai la tu nga yo inga fa le tu la fon fa sanga nu pi fa ta tu fa putu nga tu pe mo lu mana I manuia ono le tūranga la le ua mama I tua faa soli tū la fono I a faa matalanga e le tatau ona mama I tua. Pafte yapu, yo le mtau muna no mana tu faa uma e le ta talanonga neas. E matua soli tū la fono le mele o fai tangata ne. E le tatau ona la tō wō ave fua I a matau po istangata. Fa mata o le aso silafia, so la ngona, ai a mai fa pe o le apoluna paro no pifa ai la tu lista o sa lungo le pepa e te le fia ma la so o le awala le o sa no il ta o le kalisia o te matua lango ina e uia le o la vea to I mal no pifa o le fo la fa le tu ale no pifa o le fo la o no pifa ia e ave wa umana pasia ko mitfa fo na ina ia tau fia le amio le anga le fa nei o le ave o le whaamisinonga. O le whaamisinonga ai mau ai le tali a mio tonu o le mita upule. Leanga o le whaaleanga ai I le nupi wha, whaaleanga ai malu utangata, whaaleanga ai male whainga malo. Ona o lau whapea le nei whainga malo. E mata tolu I le mea. O le soli o le tūla fono. O le atatu o le whaamisinonga. O oe lea e te tau ai maa mai lunga o le media, social media. E maua oe. La e wa ai a whai o la e te nofo I tutuila. Ma e tongi maa mai ai oe. E se I mai a oe nā mai tutuila, mai whaatui I tono le whaamisinonga. Tato whai ele ufuria sasau no e tamata I palemia. Pau ale mea o le solitu la fono rule of law sei malea o le ale mea sei lunga le a o le mea le tupu I le nupi fa po ai le fai le ele I tupu mua mene au pule te fulu tasi tau sanga ele I tupu au atu nere talu fou lea una u fai le u fai ngalo vai oto oa a matano fai ngalo ngale fitus fulu tolu tau sanga o le toa tele outou. Ele soifua mai te mina. E o fo le te mina o sau ai o pule le nupifa. O te lo lai te tamoe mo e tua whale o tau su. Se me te au ai. O le ese sengana na. O le mea lofa le atua e mai a mātou mātua nei. Ua tai flima se fulu tau sanga o ngā lulue I te tonu o le malo. Mena e tau o le tō whamamao. Maliu tanga lo loto e amana I ai mato e tau fua tu po la le me fai a ole fa tala o siri ole aba ai I ai va ngale ole ati tu lu mo fa sinonga ma se I malea ole tala na malo mi ngau malo fa lolo ile fa fonga anga le tunu ia pe ole tulanga na ile tau langa e tau na fofo o le tulou a upumasani, o le po e a vea mapapala, tulou.
o le ua na po mo le te mile na su ai le na fai mai ia su enga pa no to fo io fai la nga luenga ele ia fai na o i me na mai a le uve tu ne ai la o le tau fiel po a le ua papala tu lo ua o le papala o lo no inga fa mangalo mai lo te o se o le papala ua mama i tua ia fa maunga matama tamali anga ole ekalesia ona na ia malo faafetai ia o masalo ua tagai atu le faaigoa le tatalonoaga lenei i lau suga pali ai pe ua le lo tagai mea faaletonu le nupi fa au te lo lai te le isi mea matamofie matinaʻe la e faagasolo ma fuafua le lau suga le teteifono e faapea le komiti faatonu ia o le pulega ma le aufaigaluega le nupi fa mo le manuia lau tele o le tatou atunuu lo te manatua sa tatalanoa i le mataupu lea o le tatou insurance insua mo le soifua malōlōina o se mataupu matagofie tele ae masalo le vaega na le la taseʻi e pe atoe faavou ta polokalame le asoasau haftai apulu o manatu to a uma nei na failegaluega tele a le komiti faafoe ma le pulega e revise ai mo o faiga faavae e fua i luga o le tulafono i lau tilitilo na uu toe o atu tele ia o faiga faavae ua alu ese ma le tulafono ia o le lau o manatu o le amata na toe o le lau o uma e te tauna malamalama le atunuu i faiga faavae aua ae fuafua e te latu e vaai le nupi fa i saunonoga atupe ia e malamalama le tulaga la i te ua e mau atu e fai mai le faiga faavae le ai e te le entitle ia maua le mamamaga o le malamaga le mea le taufai ai o le tatou mataupu lenei o lesi taimi o le ata tatou amata ona faaauau o le a mao mai ma laʻu pulesili CEO langa iai foi le si manatu le fai mai tagata o le mea e o CEO e panoa pe taʻitaʻifono ia o la lana fesili i lau pule i lau CEO ena fai e le CEO amole o au CEO o pano o le taʻitaʻifono o au manatu la o le faasolologa la taʻatatifaga le la fai o a le la faalogo mai tagata o le atoe amata fo le taʻatatifaga le fai pe fia episodes i vai aso uma o le ama mai ma lau CEO ia se fai atu se manatu o le CEO i te iu faapea i tagata e se ame ia sau panoa pe se mai e se me le sau le CEO na te iloa o next time we will come with my CEO matagofie tele le fofoaga na pali te lo vau pe ua tauila le silasila le atunuu ae magaia le laasau se kegi le aka o le ai sesi ae mai se le lalelei o le CEO o le ai se kamaʻikaʻi e sui ere ilo fai mai isi o vaega ia tau ia talanoa foi fai sin tatamali e mai panoa ua fia nei ou tausaga ou fai atu se o kele au kalaʻi sio kele alu kalaʻi ou tausaga ia manatua o aʻu le ua nofu toʻatasi ua amia le atua ia le loo matua ia le hoi tau toe suesue pe toe mo se ama mai ua matua o foliga pe o foliga o le 5 sutausaga e o fatu ia ua lea lava e faamanuia na le atua le tagata e fai le amiotonu o te leo fatu lau te amiotonu o lea o te taumawhai e fai le amiotonu o le nā o le ai mo lo malosi o le a mau mai se sui fo le vainga le tulu o le a fio mai tamai te pule e se sa no atu ai o falongolo e faafetai la te lo la faatali atu e mese foʻi silasila ma le mai moa le tatou atunuu o le a fio mai le tamai te pule le fioga ia le malu ia tatou te faasoa ai foʻi ma faamalamalama nisi o polokalame a mese o atinaʻi matagofia atinaʻi sa tatanoina le o mau atu le o silasila e sui e toe faasagatonu ia faiga faavae ia ma le atinaʻi lea o le stasi o atinaʻi tele le sa tatou silasila e le faiga malo ia le foliga mai lea la faatinoina ae faafetai tele mo le faatasi mai le tapolokalame lenei ae leʻi faaiuina ia ma le talasoifua mo le sooga le aso i nei ma le fia mai le tamaitaʻipule malo faafetai
after ya pul ya fa pena na fai o te fa after ya tul fa fonga samo o fea o e fioi o le ava nol ne te fa fonga mai I me moni ma me o lo tupu tonu le nupi fa au tu tiro au tau fa le anga le ava tulunga o I le me moni le ava tuai ia le nupi fa ai fa aftai o la sauni fa solonga o tapor kalam ia se vai foi peto tele di se fi e pele ma lo fa lo fa aftai mo le amno ia le tātou atunu ia o na ua mai mo mai fai watu le porkalam fa tol nei e fo na ile fataloanga nei ma le sunga ia pali I pa no ta vita moala pian silfia ia o le tai fono o le tātou fa putunga tupe o le komiti mo le fa putunga tupe mo le lumana I manuia o tangata Samoa le nupi fa ia tuli tau mai le soonga le la soi nei la to fio mai le fionga le tai fono e ma fio mai fo I le tamai tai pule le fionga ia le malu ia e matou te fa mal mala mai natu e nisi o fuafuanga ia matina e olo fa ta oto nei ma fa tinoina e le tātou nupi fa a wale manuia o lo tātou watsinu ma malau faisa fanga ia se auria le waiaso asau ia fa soifua ia lau mai moanga Samoa fa tai mai mo mai fa soifua